Organsku produkciju вибирають главним заградкари і овоцари. Число продукувателів organskого статку і земледільських продуктів барз мале, насамперед спре комплікований процес сертифікації, kad slovo o statkarstve i premalu možljivost plasmanu, kad slovo o zemljedilstve. Jeden z maločislenih takih produkovateljov to Rade Maljković z Banatskog Karađorđeva, ktorý na 10 hektarov produkuje organsku soju, kukuricu i žito. Pre svega želio sam uvijek da jedem zdravo. Насамперед som chcel jesť domašňu zdravú poživu, neľúbim chemiju. Zo chemiju môžu prepasiť celý úrožaj a so skopanjom nemôžu prepasiť veci jak 5%. Mám i dobrih i sigurnih nadničaroh. Maljković organski produkovatelj u 6. rok i spочатку u periodze konverziji mu bilo baš češko. Produkcija tu dragša pre velike číslo nadničarov, a perši 3 roky konverziji nemal možljivost plasovanja takih produktov po višej ceni. Až toho roku tak povest stanul na nohy, bo našlo sigurného kupca, organsku farmu kravov u Čurogu, gdje mu otkupuju šitsku kukuricu po 30, a soju po skoro 90% višej ceni od konvencionalnih. Škoda, že še malo parasti rišuju za takvu produkciju. Hoće ljudi, ali kad... Chceli bi ľudze, len ich odbýva silná paperologija. Neodbýva ich zvekšana robota, ale to ta obsiažna administracija. Pravda, u tej produkciji še šitsko muši zapisovac i provadzic, ali da komu ani to nie problem, lemže taki ľudze u menšini.